Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tah pamiasa amu teh ieu sareng grup ibu-ibu mana itu? Wulan Sari, sekelanya ya teh. Saleha. Amin. Ya harapan kapayuna sapertos kumaha semakin kompak, semakin solid, semakin awet muda, semakin cerah ceria, semakin melesat, semakin lama lagi nggak suami? Jangan ambil satu boleh itu ya. Nggak habis. Pokoknya masyarakat banyak rezekinya. Kalau banyak rezekinya kita main lagi. Pokoknya mah jangan lupa ditonton YouTube-nya Amuncuy. Tinggalin aku ya. Kamu teh ketemu sama ibu-ibu nih yang cantik. Sehat ibu? Gimana kabarnya nih? Sehat-sehat. Ibu ini dari mana ini? Dari Bogor. Dari Bogor jauh-jauh ke sini? Wow, hebat ibu, semangat terus. Yang penting sehat ya. Iya. Semangat terus. Kamu mau tanya nih, kesan main ke sini gimana kesannya nih? Menyenangkan. Terus apa lagi? Happy. Oh. Udaranya enak. Harapan untuk grup ibu ini gimana harapannya nih? Harapannya agar sehat selalu. Sehat selalu. Iya, amin. Terus apa lagi? Kompak selalu. Jangan sampai pudar. Kompak selalu. Terima kasih hatur nuhun ya. Ibu-ibu sehat. Amin. Banyak rezekinya. Kalau ada rezekinya, main lagi. Jangan lupa ditonton channelnya YouTube-nya Amuncuy.
istirahat dulu ini. Iya, istirahat dulu Ambu. Kita teh dari sana, tadi dari bawah, tadi teh. Lihat ada burung hantu. Ada hantu di sini. Kita mau ke sana Ambu yuk. Ke atas kita Ambu. Sejuk banget ya. Banget Ambu. Ya Allah, ini teh pikiran rudet-rudet teh. Asal langsung Jadi cesplong. lupa lagi gitu. Lupa lagi Ambu. Tapi kalau datang ke rumah ingat lagi hutan. Kudu dibayar. Kudu dibayar Ambu. Harus kudu dibayar Ambu. Nah, Sisa rehatnya amin ya Allah, sehat, banyak rezeki. Nah, ini teh. mohon Wulan Sari kita mah dari grup senam Ambu, jadi pengen healing. Pokoknya nama happy. Anu penting masalah rehat. Gitu bahagia kita nama. Di mana-mana hatiku senang. Di mana-mana. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Gitu Ambu, kudu bahagia Ambu, hidup mada naon deui atuh Ambu. Jangan, nggak boleh. Penyakit Ambu. Penyakit hati itu. Hati. Kalau obatnya hati gimana itu? Pokoknya mah bikin bahagia wela Ambu. Kita Jangan mah. dipikirin terus. Jangan, nggak boleh julid. Pokoknya mah. Enjoykan saja. Enjoykan saja, gaskeun lah kemana wae Ambu, pokoknya mah kita kudu bahagia. Gasnya anu di kompor teh. Iya harus pisah. Aya balon gas Ambu. Tadi tuh ayo Ambu, kita balon gas yuk. Ambu teh dek budak ibu-ibu Wulan Sari aduh di mana ya? Tapi nah sepeda teh ngapung. Aduh. Kacau ya mah. Alah, kepala laut. Nah, di dia pamiarsa di Jatimah aya sepeda gantung. Lalu digantung sepeda nah. Pokoknya mah. Nah, itu orang di tengah. Ini parah. Dadah. Ayo. Nah, tetap di tepi, power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tah, pemirsa, ambu teh penak sarang teh sanapangan sarang saha? Abi gin. Pagin sebagai Abi sebagai Kang Hari Aina bertanggung jawab di dia, Pak. oh, berarti ya bertanggung jawab di dia. Oh. Aduh, pagin ya ieu suasana menirawaseun sawah gitu. Oh, sawah. Aduh, aya gaya-gaya kampung gitu nya. Cing. Kamu bade tuh maruh fasilitas di dia aya naon wae pagin Fasilitas di dia aya wahana aya sepeda gantung tuh aya ayunan. kamu naik sepeda gantung Oh, banyak ngulun. tadi teh sepeda teh cinta dah mau gantung rek budak ibu-ibu Oh, pas di bose nah jadi ngagantung sepeda teh luhur. oh tadi teh ka budak ibu-ibu Wulan Sari tadi teh Oh, terus enaon deui pagin aya ayunan. ayunan teh Ayunan tadi nyobian teh ayunan. itu teh kebian ayunan teh Pisan ayunan. harus pisan eta teh Oh, taur luhur pisan ayunanna luhur. terus enaon deui teh Aya ayunan, aya rainbow, ngagolosor. ngagolosor Oh, kosodan gogorean
Terus naon deui panggil? Aya playground kangge mainan anak. Aya playground mainan anak. Pokona Sareng aya lapang padel oge. lapang padahal teh lapang kumaha eta? Lapang anu olahraga. Olahraga. Padel. Lapang padel anu nuju viral ayeuna. Nuju pira ayeuna. Oh. Terus naon deui? Paling kafe, Kafe. kafe teh aya dua, aya kafe padel, aya kafe aksen. Tuangan ini komplit. Komplit di di Cibiuk. Cibiuk kami Oh, restoran. ini namanya teh resto Cibiu. Oh. Bukan tabu sabaraha dugi tabu sabaraha. Bukan teh di dia teh tabu restoran nama tabu Tabu 8, tutup nanti biasanya tabu 7 tabu 8 wengi. tabu 7 atau 8 wengi, dugi Oh, 8 wengi. tabu Waduh, 8 tiap hari. tiap hari ya teh. Kami wisatana bukana Ah. tabu 8 dugi ka tabu genep maghrib. Maghrib. Mohon. Harapan kapain sekeras kumaha? Harapanna tempat wisata ieu Ah. resto Cibiukna Ah. semakin maju semakin maju, jaya. semakin jaya. Mohon. Aya medsosna? Medsosna ya Cibiuk Resto atau Atau? Antapura. Oh, Antapura Cibiu di kata Jati. pamiarsa aya medsosna Cibiu Resto sareng Antapura di Jati. Antapura de Jati. Oh. Pokona hatur nuhun Kang Gigin ya. Sami-sami lu. Ambu mah bieu silaturahmi we ye ningal kaenahan kieu alam gitu. Anu Mohon. dijaga dilestarikeun kada dilestarikeun lah mungkin nitipnya kade ulah diruksak ti alam teh pokona mah. Mohon. Heeh. Aya nu bade didugikeun ka pamirsa Munjoy Saya atas cekal. atau Atas pokona mah dongkatnya ka Antapura di Jati. Antapura de Jati, Rumah makan Cibiuk. rumah makan Cibiu. Mohon. Ulah hilap oge di subscribe, like, share, komen YouTube-na Ambun Coy. Atur nuhun Kang Gigin. Sami. Ku Abu didoakeun Kang Gigin cing sehat, Amin. lancar aya rezekina. Amin. Didoakeun deui De Jati sareng resto Cibiuk seueur anu dongkap ka dieu nya. Amin. Pokona mah gila deui amun teh pokona. Wah, tonton terus YouTube-na Ambun Coy. Ambun Coy. Tihu. Woi. Biasa parantos jalan-jalannya Ambun Coy pokona mah cing sararehat sadayana ieu teh urang teh nuju di Artapura de Jati anu ayana di Kecamatan Cibiuk Desa Cibiuknya pokona mah wisata nu aya di Cibiuk ieu cing lalancar cing aya rezekina karyawanna ieu ge cing sararehat pokona mah amu teh jalan-jalan jeung ibu grup Wulansari pokona mah ibu Wulansari ya grup ibu Wulansari pokona mah grup Wulansari sararehat cing si rezekina pokona mah cing lalancarnya ulah hilap kasadayana tonton terus YouTube-na Ambun Coy sakitu parantos jalan-jalanna hayu pamirsa hayu Ambun Coy.